Nedavna aktivnost pobunjenika širom svemira natjerala je diktaturu poznatu kao Galaktičko carstvo da najavi nove, ali mnogo gore zakone. Porezi su povećani 5 puta, a upotreba bilo kojih lokalnih tradicija poput festivala kao pokriće za pobunjeničke aktivnosti rezultirati će trajnim ukidanjem imperijalne tolerancije. Svaki kriminalni čin, bez obzira koliko mali bio, bit će klasifikovan kao zločin klase 1, a svi neplaćeni dugovi moraju biti plaćeni u cijelosti. Nakon što se umiješao u razne pobunjeničke aktivnosti koje su uključivale ubistva stražara i krađe od carstva, Cassian se tajno vraća u svoj dom svoje usvojene porodice na planeti Ferrix. Dočekuje ga njegova majka Marva, koja ga upozorava da ovo nije sigurno mjesto za njega jer su imperijalni vojnici svuda. Nekoga je prijavio i sada je traženi čovjek. Cassian objašnjava da je zaradio dosta novca i predlaže da zajedno pobjegnu ujutro. Nakon toga Cassian se potajno ušunja da posjeti Biggs u njenom otpadu. Međutim, ona nije sretna što ga vidi jer njegova prisutnost donosi opasnost. Svi u gradu ga krive za dolazak vojnika i samo je pitanje vremena kada će ga neko izdati. Obećava da će otići ujutro i pitaju misterioznom kupcu koji je trebao da ga kontaktira, ali Biggs ne zna identitet te osobe. Dok Cassian pažljivo prolazi kroz grad izbjegavajući vojnike, prisjeća se jednog dana od prije nekoliko godina. Dok su vojnici marširali ulicama, grupa pobunjenika je počela bacati kamenje. Cassianov otac je pokušao zaustaviti pobunjenike kako bi izbjegao nevolje, ali je bilo prekasno. Vojnici su se okrenuli i uhapsili protestante zajedno sa Cassianovim ocem, koji je kasnije obješen kao kazna. Nakon što je izbjegao još nekoliko stražara, Cassian se vraća kući samo da bi saznao da Marva ne želi otići. Ona ističe da je carstvo svuda i da odlazak neće promijeniti ništa, radije bi ostala i pomogla pobuni. Cassian misli da je luda i odlazi sam. Neko vrijeme kasnije Cassian živi na odmaralištu na planeti Niamos pod lažnim imenom Keith Girgom. Dok je u šetnji neprestano gleda prema dronovima i vojnicima u okolini, pokazujući znakove paranoje. Jednog jutra vojnik primjećuje njegovo sumnjivo ponašanje i poziva ga zbog toga. Cassian pokušava objasniti da samo ide do prodavnice, ali vojnik mu ne vjeruje i sprječava ga da ode dok droid ne uhvati neke ljude koji bježe. Kada završi sa njima, droid zgrabi Cassiana za vrat i pritisne ga uz zid. Nekoliko trenutaka kasnije Cassian se nalazi na sudu, ali barem ne znaju njegov pravi identitet. Optužen je za ometanje javnog reda, antiimperijalni govor, bježanje sa mjesta antiimperijalne aktivnosti i oštećenje imperijalne imovine. Pokušava protestovati protiv ovih lažnih optužbi, ali sudija dodaje to kao još jednu optužbu i daje mu 6 godina zatvora. Zatim Cassiana stavljaju u red sa ostalim zatvorenicima kako bi ih ukrcali na transport koji će ih odvesti u različite zatvore. Ponovo pokušava objasniti da je samo turista, ali vojnici mu prijete oružjem kako bi ga natjerali da se kreće. Unutra svi zatvorenici moraju skinuti cipele, a ruke im se vežu za sjedišta. Na kraju stižu na Narkinu 5, planetu prekrivenu uglavnom vodom, gdje su svi objekti zapravo ogromni brodovi. Zatvorenici su spušteni na jedan od tih brodova, a upravnik objašnjava da je ovo tvornička ustanova, što znači da će svi zatvorenici biti prisiljeni raditi. Zatim pritisne dugme koje uzrokuje da svi osjete bol dok ne padnu. Ispostavlja se da pod može elektrošokirati ljude po naredbi, zbog čega zatvorenici moraju biti bosi dok osoblje nosi specijalne čizme. Podovi su napravljeni od čelika i postoje 3 nivoa šokova, ono što su upravo doživjeli je bio samo nivo 1. Nakon što su dobili zatvorske uniforme, Cassiana odvodi na njegovu dodijeljenu tvorničku etažu. Dolazi do kašnjenja na ulazu i čuje sve detalje o smjenama stražara. Svi zatvorenici stavljaju ruke na glave čim vide stražara, a Cassian je poslan u radnu zonu putem lifta. Tvornički objekat ima 7 nivoa, a Cassian je raspoređen na dnevnu smjenu na 5. nivou. Menadžer ove jedinice je Loj, koji pokazuje Cassianu kako stvari funkcionišu. Smjene traju 12 sati i zatvorenici su pod stalnom procjenom. Različita područja se takmiče jedni protiv drugih, pa Loj govori Cassianu da ih ne usporava ako ne želi nevolje. Cassian je poslan na rad, a upoznaje svoje radne kolege koji pokušavaju brzati posao jer im nedostaje radnik već neko vrijeme, pa su u zaostatku sa proizvodnjom. Odjednom je najavljeno da produktivnost 5. sektora nije prihvatljiva, pa Loj naređuje svima da ubrzaju prijeteći da će kazniti najsporiji 100. Svi počinju raditi što brže mogu, ulažući svu svoju energiju u posao. Nakon što je dan završen, zatvorenici su opet postrojeni kako bi noćna smjena mogla doći. Cassian primjećuje muškarca kako koristi znakovni jezik da komunicira sa tipom iz 2. sektora kroz prozor. Zatim je Cassianova grupa odvedena u svoj blok gdje uči o svjetlima. Bijelo svjetlo znači hladno, a crveno svjetlo znači vruće. Ako bijela svjetla počnu treperiti, to znači da imaju samo nekoliko sekundi da uđu u svoje ćelije. Postoje senzori u podu, pa ako otkriju 2 muškarca u jednoj ćeliji, odmah ih prže strujom. Cassiana odvode u njegovu novu ćeliju koja ima stalak na zidu sa osnovnim potrepštinama: voda, noćno svjetlo, brijač, tanjir sa kašikom i toalet koji izlazi iz zida.
Hrana dolazi iz cijevi i može jesti koliko želi jer čuvari vole zatvorenike koji su zdravi i puni energije. Timska grupa koja ostvari najbolje rezultate u dnevnoj produktivnosti dobija više okusa u hrani, dok oni koji izgube budu kažnjeni strujnim udarom. Na svakom krevetu je ekran koji pokazuje koliko dana je zatvoreniku ostalo do puštanja. Jedan muškarac pita Cassiana šta je uradio, a kada Cassian kaže ništa, tip nije iznenađen i objašnjava da su nedavno udvostručili kazne svima prema novom zakonu. Zatvorenici počinju raspravljati o pobuni i novostima, ali Cassian se pretvara da ništa ne zna. Jedan muškarac kaže Cassianu da ne gleda broj dana jer to zapravo nije važno, bit će u zatvoru dokle god carstvo bude trebalo robove. Prekida ga Loj koji ga gura uz zid i tjera da zašuti. U tom trenutku oglašava se alarm koji najavljuje crveni pod i svi brzo ulaze u svoje ćelije kako ne bi bili sprženi. Svjetla ostaju crvena cijelu noć, a ujutro se ponovno pali bijela svjetla. 30 dana kasnije Cassian se već navikao na zatvorsku rutinu. Jede odvratnu hranu iz cijevi, pere zube četkicom koja je također spojena na zid i pridružuje se svojoj grupi u zajedničkom tušu. Pranje se obavlja pomoću automatizirane pare prije nego što zatvorenici dobiju čistu odjeću. Zatvorenici zatim odlaze na posao na 12 sati, a ako bilo ko uspori čak i na trenutak, Loj ga opominje. Te noći Cassiana budi užasan zvuk, ispostavlja se da je jedan zatvorenik izvršio samoubistvo skočivši na crveni pod. Umjesto da izraze suosjećanje, drugi zatvorenici se žale na smrad i kako će to uticati na njihovu produktivnost. Na Ferrixu Biggs i njen prijatelj brinu o Marvi koja je postala vrlo bolesna. Biggs ulazi u tajno područje iza radionice aktivira ilegalni radioodašiljač kako bi pokušala poslati poruku Cassianu o bolesnoj majci. Pobunjenička mreža preuzima njenu poruku, ali vođe isključuju Biggsin signal iz sigurnosnih razloga. Sljedećeg dana Biggs je užasnuta kada otkrije da su vojnici uhapsili vlasnika radionice i osjeća krivicu jer je koristila radio. Kapetan je ugledao u gomili i doziva njeno ime, pa Biggs odmah bježi koliko brzo može. Nažalost, vojnici je ubrzo sustižu i hvataju. Onda je odvode kod poručnice Mero na ispitivanje. Mero joj prijeti bolom ako ne bude sarađivala i počinje ispitivati o Cassianu i misterioznom kupcu. Kada Biggs primijeti da Mero neće vjerovati šta god ona rekla, Mero odobrava mučenje. Biggs je vezana za stolicu, a doktor joj stavlja slušalice koje izazivaju neizdrživu bol, što uzrokuje da Biggs vrišti. Nakon sati mučenja, Mero ponovno započinje ispitivanje. Nakon što je završila, Mero govori stražarima da Biggs ostane živa kao svjedok, ali da mogu objesiti vlasnika radionice. U zatvoru Cassianov kolega Olaf ima povrijeđenu ruku i jedva radi, pa Cassian preuzima njegov posao. Loj čestita Cassianu na brzoj reakciji i najavljuje da će Olaf uskoro ići kući jer mu je ostalo samo nekoliko dana do puštanja. Kasnije Cassian uzima pauzu za toalet i dok niko ne gleda skida ploču i počinje piliti cijev. U tom trenutku dolazak novog zatvorenika je najavljen i Cassian trči nazad na svoje mjesto. Zatim oni Birnog pažljivo prate kretanje stražara, otkrivajući da planiraju bijeg već nekoliko dana. Nakon što novi zatvorenik bude spušten, svi se vraćaju na posao, a Olaf insistira da radi brzo bez obzira kako se osjeća. Nakon smjene linija za povratak je sporija nego obično. Pomoću znakovnog jezika saznaju da se nešto dešava na drugom nivou. Odjednom nestaje struje, ali se vraća za nekoliko sekundi. Loj obavještava da jedan muškarac nedostaje, pa je kašnjenje zbog brojanja. Alarm počinje zavijati, a zatvorenici mogu osjetiti da se situacija na drugom nivou pogoršava, ali Loj im zabranjuje daljnju komunikaciju preko prozora. Zatim glas objavljuje da želi da se svi ponašaju pristojno večeras ili će podovi biti aktivirani bez upozorenja. Kada se vrate u svoje ćelije, Cassian pita novog zatvorenika da li ikada razmišlja o bijegu, ali Loj mu ne dopušta da odgovori. Cassian također pokušava dobiti informacije od Loja o stražarima na drugim nivoima, ali Loj odbija da odgovori i upozorava Cassiana da ne gaji lude ideje prije nego što ode na spavanje. Frustriran, Cassian viče da niko ne sluša. Sljedećeg jutra tokom smjene noćna ekipa obavještava Cassianovu grupu da je 100 zatvorenika na drugom nivou sprženo. Olaf, koji ima problema sa sluhom, pita šta se dogodilo timu na drugom nivou, pa mu novi zatvorenik kažu da su pušteni. Loj ga udari zbog takvog mračnog komentara, ali Cassian ga zaustavlja prije nego što eskalira, podsjećajući ga da se pretvaraju da ništa ne znaju kako stražari ne bi obratili pažnju na njih. Loj tada obavještava sve da su smrti na drugom nivou samo glasine i da ništa nisu čuli. Tokom svoje smjene Olaf pokazuje znakove iscrpljenosti i ima problema sa održavanjem koraka. Na kraju dana Olaf jedva može stajati, pa Cassian i drugi moraju prikriti njegovo stanje od stražara. Bez obzira na Olafovo stanje, drugi stol je obavio manje posla od njih, pa Cassianov tim izbjegava kaznu. Na putu do ćelija Olaf se konačno sruši.
Lloyd traži od noćnog menadžera da pozove doktora i govori Olafu da izdrži jer mu je ostalo samo nekoliko smjena prije nego što ode kući. Ubrzo dolazi medicinski tehničar, a nakon brzog pregleda on objavljuje da nema ništa što može učiniti jer je Olaf pretrpio veliki moždani udar. Dok priprema injekciju, doktor kaže da će za sedmicu svi moliti za mirnu smrt poput ove i savjetuje Lloydu da drži svoje ljude pod kontrolom. Olaf dobija injekciju entoanazije i umire od bola. Čuvar odlazi po vreću i kolica, pa doktor koristi priliku da objasni da je čovjek koji je pušten sa 4. nivoa sutradan završio na 2. nivou. Kada su zatvorenici na 2. nivou saznali za to, svi su bili ubijeni. Cassian i Lloyd shvataju da niko nikada neće napustiti ovaj zatvor. Kada se vrate u svoje ćelije, Lloyd konačno govori Cassianu da na svakom nivou nema više od 12 stražara. Cassian kaže da moraju pobjeći sutra jer stražari očigledno strahuju od nečega ako su pobili 100 ljudi da bi ih ušutkali. Glasine će se proširiti i uskoro će svi znati, pa moraju otići prije nego što pojačaju sigurnost. Lloyd ne misli da je Cassianov plan dovoljno dobar, pa ga Cassian protrese i istakne da će dovesti novog momka da zamijeni Olafa, što će biti savršena prilika za udar. Kada se vrate u svoje ćelije, Cassian obavještava sve što je saznao od doktora, a Lloyd konačno puca i viče da niko nikada neće izaći. On šalje sve u krevet govoreći im da razmisle o tome. Sljedećeg jutra Lloyd daje inspirativni govor kako bi uvjerio sve da moraju pobjeći tako što će raditi zajedno. Na putu do fabrike preko interfona se najavljuje da će sve smjene biti tihe do daljnjeg. Tokom sljedećih nekoliko sati svi rade i ponašaju se najbolje što mogu. Kada Cassian konačno vidi priliku, napušta svoj stol, a kolega mu diskretno predaje ključ kojim prikriva alat. Birnog također napušta svoj stol i zauzima poziciju dok stražari najavljuju dolazak novog zatvorenika, a zatvorenici počinju skupljati dijelove mašina i alate da se naoružaju. Cassian stiže do toaleta i ponovno počinje piliti cijev, uzrokujući dalje oštećenje uz pomoć ključa. Nakon mnogo truda cijev konačno puca i voda počinje teći. On se zatim vraća u fabriku tačno na vrijeme za dolazak novog zatvorenika. Kako voda počinje dolaziti u prostoriju, stražari aktiviraju lift, a zatvorenici pokreću svoj plan. Dva momka se pretvaraju da se svađaju, a to eskalira u stvarnu tuču, a dok su stražari ometeni gledanjem, Cassian stavlja ključ u lift kako bi ga zablokirao. Zatim zatvorenici lome mašinu kako bi izložili tanku cijev koja proizvodi paru. Dok stražar na liftu taserom napada novog zatvorenika, Birnog skače na platformu i vuče svom snagom slomivši je. Stražar pada i ispusti taser koji novi zatvorenik zgrabi kako bi se osvetio. Nakon što stražar padne, drugi stražar puca na novog zatvorenika i obara ga. Svi stražari se spremaju da otvore vatru, ali Lloyd naređuje zatvorenicima da napadnu i oni počinju bacati stvari na stražare. Oružje i dalje puca i nekoliko zatvorenika pada. Birnog pokušava nastaviti sa penjanjem, ali nažalost pogođen je metkom, pa Cassian preuzima. Cassian nastavlja penjati se prema stražarima dok sve više zatvorenika počinje napadati stražare improviziranim oružjem. Stražari, sada preplašeni, odlučuju aktivirati elektrificirani pod. Zatvorenici brzo skaču na stolove kako bi izbjegli strujni udar, ali neki od njih koji nisu bili dovoljno brzi bivaju sprženi. Međutim, voda koja se izlila zbog Cassianovog oštećenja cijevi dolazi u dodir sa podom i izaziva kratki spoj koji isključuje struju na 5. nivou. Sada kada je električni pod isključen, zatvorenici mogu slobodno da se kreću. Lloyd predvodi pobunu i zatvorenici kreću u masovni napad. Stražari ponovno otvaraju vatru ubijajući još nekoliko zatvorenika, ali Cassian uspijeva doći do stražara na vrhu lifta. On ga obara i uzima njegovo oružje pucajući na ostale stražare. Zatvorenici sada imaju oružje i počinju preuzimati kontrolu nad situacijom. U međuvremenu voda počinje da se izlijeva kroz mašine i na drugim nivoima uzrokujući haos. Zatvorenici sa 5. nivoa se šire po objektu pozivajući ostale da im se pridruže u pobuni. Dižu se svi liftovi i još više zatvorenika se pridružuje pobuni. U hodnicima izbija vatrena borba, ali bez obzira koliko zatvorenika stražari uspiju ubiti, na desetine drugih napušta radne stanice i ulazi u borbu. Lloyd i Cassian nastavljaju napredovati prema vrhu objekta dok se najavljuje odbrojavanje za izolaciju 5. nivoa. Međutim, dvojac stiže do komandnog centra i ubija jednog stražara, prisiljavajući ostale da isključe odbrojavanje. Nakon toga Lloyd prisiljava stražare da isključe struju u cijelom objektu. Hidrogeneratori su zaustavljeni i cijeli zatvor ostaje bez struje dok se ne uključi rezervni generator. Cassian drži stražare pod oružjem dok Lloyd koristi mikrofon da obavijesti sve zatvorenika o pobuni pozivajući ih da se pridruže bijegu sada kada su podovi deaktivirani. Također potvrđuje da su zatvorenici na 2. nivou bili pogubljeni i da nemaju budućnost ovdje, te da je bolje umrijeti u pokušaju bijega nego ostati u zatvoru. Ubrzo izbija pobuna na svim nivoima i zatvorenici trče kroz hodnike i skupljaju oružje dok skandiraju jedan izlaz. Shvatajući da su uveliko brojčano nadjačani, preostali stražari ostaju skriveni u bunkeru.
Zatvorenici trče kroz sve hodnike i penju se stepenicama sve dok konačno ne stignu do vrha objekta. Svi počinju skakati u vodu kako bi pobjegli osim Loja koji priznaje da ne zna plivati. Prije nego što Cassian stigne da mu pomogne, gomila ga gura dolje, odvodeći ga u masu zatvorenika koji skaču u vodu. Nekoliko sati kasnije, Cassian i još jedan zatvorenik su stigli na kopno i bježe ispod svjetlosti 3 mjeseca. Subscribeujte se ako želite još ovakvih videa, uključite notifikacije i ostavite like. Hvala vam na gledanju.